Okay, irugi ka rin mga kasin. Iti napadayawan nga surot nga may basa. Ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni Nana Imelda ang napauluan. Agasawa kan barok. Sagudayan nga rin ti surat. Dear Kasin. Sakbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasarita kasin yung kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo di Tanemars Studio. Kastameten ti si Bubo kala pamilyam ken ti Nemars Studio family. Kablawak pa iti padak nga dumdum nga ken kanayon nga agbibuyad ti nga programa nga pudno launay nga pakapidutan ti adal ken makaited ti liwliwa. Ngem jak ni namnama nga may saaktumet nga makapagsurat iti deto nga programa. Addan sa nga pulo atawen abalo ak kasinyong. Ket gapo tamariknak nga kayak mo't pailaeng kabailak mo't pay. Kayat ko kuma nga agasawa ak manen ta kayat ko nga adda ko mati katakaw na inay ko itong palbiag. Ang empty parikot. Sigurado ak nga saan nga umanugot wenno saan nga magustuhan ti anak ko wenno kakaisuna nga anak ko nga ni tonton no agasawa ak manen. Di na kayat nga agasawa ak kasinyong aging nga di makaasawa nga umuna isuna. Iti tawen na nga 35, 35. Madipeng nakaasawa. Adda ko maidi asawain nan. Angem nagabroad. Ket idi nagabroad nakabirok iti foreigner nga nangisukatan na iti anak ko. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen nakasagana manen nga agayat ti anak ko. Angem kaskas di pinaay damanen. Ada daytay two-timer. Ada daytay kinarkwartaan dala isuna piman. Tunggal makalako iti apit na ket itid na kada ti babae tinubya na. Ang kamaudyanan na linuko dalaang. Nataer mo ti anak ko. Iso na laeng tanagagat unay. Nga dinamot may estimarin ti bagina. Adaud-udong na no maipapan iti panagar-arwat. Nataer no maurnusan no deti maurnos na ti bagina. Adut atiwen na mabalin nga agartista ti anak ko. So nalaeng ta siguro ma-turn off dagiti babae ken kuana. Ta liman lalakyan ang nakabasbasit ti boses na. Nababa pa yan ti kumpiyansa na nga agarem kasin gapo iti namin adun nga daras nga panakapaay na. Ket maapektaran naklaunay. Saan lang nga siya ti maapektaran? No di ket maapektaran pa'y ti relasyon mi ken ni Berto. Anya, talaga ka di ka. Sanak pa'y nga iyam-am mo iti anak mo nga kaayan-ayat na Imelda. Ay na ti kalama kaawat mo't si Kaberto. Naibagak mo't kingkan nga pauna intapay laang nga agasawa mo't ati anak ko. Sakbay nga agdinata nga kas agasawa. Naragsak kan to nga raw. No ilaksid naktumot ti anak ko. O baka riribukin na tantulaan. Ay, magagaranak nga rod launa yan. Isa, naragragsak mo't laing nawayatan nga mangi butak, mangi kuamot ati may relasyon ta. Saan nga kastulatan nga palibod nga agkit kita ta dito'y talon. Ay na, nagadupay lang nga saom. Intakid din itakalapaw. Tarugyan tan. Sige, garaw. Ipatpatag ka unay-unay, Imelda. Amumot ka ipatpatag ka unay-unay, Berta. Ang aganos tapay laang. Anusan tati kastoy nga. Palimod laang dagiti ara-aramidin ta. Unang naragragsak taon
Nagagangganas tumadlaeng ti panagpapasta iti ragsak. No saan tanton nga taktakawan mo no saan ta ka iliblibas. No saan tanto nga ilimlimedan. Wen, ang dumteng to dayta nga panawin saan ka ita. Lakit din. Labusan na kauntarugyantan. Wan. Nakatumarkan. Wan, awan da nagimelda, my loves. Ala ka ron. Kunakmut king ka. Oo po, nagtangkang nga agpaisaon, Berto, my loves. Wan, talaga nga insaganaak at amok nga umay ka. Nagtumarak, 30 minutos sakbay na tinamnamaik nga iumay mo. Ala ka ron. Rugyan ta nga rodan. Ay, Berto. Ay, mariknak manan nga agruan dito, bugka. Wan. Ay, panagrik-nak kung ubingak pailaan. Nang runa no kastoy nga agpapas na itiragsak. Naragragsak tumanen no. Kasi nga, kanayon taon no, agdinatan taon. Isugarod ni yagawam nga pag-asawain ng ti anak mo. Ay, tapno nga, uray magkidiinal daw to nga kastoy. Anyam inal daw kanto nga rod nga agtumar. Ay, saan siguro? Masanay siguro maruam tumot siguro na. Uray no jak to nagtumtumar. Basta lakit di ang dindin tata. Ay, akit na ingar tulat na dahi. Oo, Berto. Berto kasla akla maitay tayo. Kauwan nga paisaw. Uray siyak. Kadanda ni ako naglipas. Ay, aglipasak mo tayo. Iso nga paspasa mahon. Sige. Berto. Imelda, my loves. My loves. Mala, darsindan ti agsukat. Ang mga no adda umay nga sa bali nga tao ditoy. Wan. Nagori ka, ginanaak lang mo takot. Al-alin na. Nagkapon yun ang... Ay na, diskonte amog no, ansisit deta nagsao. Anya kayo matang, ansisit na ibagbagayo. Kitsak deta ni tontong anak yo. Unkas lang, arod ansisit katimik mo. Anya, awan barak, ada ka magaya man, apay, nalpas ka nga, nagsibog ka daki timula maun. Nalpasan na nang, kasi na po Diyos, mayat mo daki timulak. Nasalon at damay. Bareng taadun to ti maapit ko, taadun to ti malakaw. Kumusta mait? Kumusta mat ti panangar-aram mo kini Danica? Kaslang arod di na kayat nanang. Baka amot no saan mo ngamin nga raramidin di ti ibagbagaking ka. Saan ka ngamin nga mababain Tunggalin ka nga agpasyar, mangregalo ka. Regregalwak bot nanang. Nakado dagiti natengin regalo king kwa na. Saan lang amin nga nating igatangam ay ti sabsabong, ket inikak mo ti sabong ti karabasa nanang. Saan nga sabong ti karabasa anak ko si kamet tunton. Sabong nga kasla ko marusas kas jay. Nangina nga rod dagiti nanang. Itid ko lang kwarta king kwanan. Uno itid ko lang igatang pagtsindadan. Day takot. Amo numarik na ti babae nga espesyal isuna. Babae ni ti panang regalom iti sabong. Akad, ada nga may ayo ti rektana. Tapno ada namnamam nga sungbatan na ka. Sungbatan na ka, ano kaya't nagnanang? Imbagak pa'y kinidani kan. Ano sungbatan na, asaway kadago siya, nagkasar kami. Di namot kayat. Panunutin na kanupay. Nukasta, saan nakamot abinasted? Saan mo't nanang? Siguro ako kay ayo na mo't ang regregalwak iti natin. Siguro ako manya. Siguro ako awan pa iti marik na nga ayat. Ang imadan tumudlata siguro nanang. Alagan anos ka nga ron anak ko ng iyagawam agasawa kan. Apay apapurain na kami nanang. Basta anak ko, masabol nga agasawa kan sagbay nga agbaak ka. Araramidik po ti amin nanang maumulat na. Kaanong to nga dumteng di babae nga mangayat kanyak?
Ati anak ton nga marigatan nga agar-aram. Agaram ka anusam Ket ibagam ngamin nga napudno ka. Napudno ti gagar mo kinkwana. Amin na kita nimbagak nanang. Ang mawalat ta. Ala. Bumiro ka nga ta datihan una nga napintas. Ay, madimot ti nananang. Agasawak lang aro dun, tipela saan nga napintas, Mike. Sayang mati kinatair ko Ay na. Tapno nga ron makaasawa kan. Kaya api nga gungot kayo nanang. Ay ka, atupay lang nga ibagbagam nga men. Iso nga di ka makaasa-asawa kat tuntaon. Api nga kaslada kayo ti ma-stress nga dak pinag-asawa nanang. Anya. Una ata ma-stressak para king kabaraw. Aguray ka man nanang. Apay. Balusong mo dati bado yaw. Anya. Balusong. Nay. Sa gusot-kusot-kusot pwede bado yaw. Abi nga sa tibuk yaw. Anya. Anya ti kahit mo sa... Ni agpayso nga balusong. Ay siguro ako. Nyak napansin itayan. Ay, aguray ka nga ron. Ibagaman kanyak ti pudno balasang ko, dani ka. Anya ka di day jay, nana. Adda ka di mutlaing namnaman ni Tonton nga anak ko, king ka. Imbagak mat king kuana, nana, nga awan piti marit na kapanagayat king kuana. Ket, no awan nga talaga, agad saan mo nga pang namnamain pa iti anak ko, tapno maibawing na tirik na iti sa balay. Saan ko mat nga binasta di suna, nana? Kinagpaiswanan na. Magustuhan mat nga umayat paspasyar ni Tonton ni Jebalay. Magustuhan pa ni nanang. Takanayon nga malibre kami tinateng. Dahil tangarod. Baka mat no gundawayam laing ti anak ko, balasang ko. Baka mat kayat mulaing nga umay nakaregregalwan. Nga mahamon tumulaing nga sungbatan ijajayan na nga anak ayat na para king ka. Kaibagam ko man, ano awan tinamnamanan ta. Isak mat ti mangyawag baga nana nga. Nga awan pa ti mariknak, angam di namat isardeng ti may agaram kanyak. Ibagam latan nga baste demon. Tapno no sa balin ti armon na. Ta sa bali ti iretok king kwa na. No di mo kaya ti anak ko. Alakit saan mo nga ibaybayag nga ibaga king kwa na. Tapno no makaasawa mo ten piman. Ala sige nga rod nana. Ibagat to into no sumarunong nga umagpasyar kanya. Nakapilpilin tumot nga minday dyan nga Tonton. Anya. Anya nga napili nga ko namin melda my loves. Pasigmot nga napipintas dagiti armon na. Kadaubing might. Imbes nga dati kasadaran na nga, uno dati gagangay laing kumatlanganan no alis to nga masungbatan nanda, makaasawa ko man. Tapno no awan ti problema tan, Bertol, my loves. Ay, ireto mo na dati karubak. Anya. Dati karubak nga balaw. Ngayon isuda laing nga taupat ti anak na. Ay, saan man madimot ano upatin ti anak na. Ay, balasang Balasang? Ay, ada balasang nga karubak pa ay. Dayjay, asin na. Dati, kasinsin, dati Diyos alwad ng asawa. Kasinsin na? Uy, manangan na pikit di Ta nagretiron nga prinsipal. Ay, balasang nga nagretiro a prinsipal ko na. Uy, awan anak na dayjay, saan nga balaw, no dikit balasang. Ay, madi baak mo dayjay. Ay, balasang lata. Pa, di nakadikayat ni Tuntaon. Balasang bait. Balasang angam ko, ribet-bet matan. Dati magbalasang anga kasadaran na, wano, ure bakit angam saan ngunay nga adayo tigidyat ta. Ay, awan na mo ka. Ay, dahil tati kay problema kat. Ay, ad-adan siya nga bumayag ti panagasawa ti anak ko. Bumaybayag mo ti panangilimlim ta ti relasyon ta Berto, my loves.
Kat mailiwak mat nga kanayon kingkan. Kat no kumaagdindin natan. Uri inal daw kuman nga maagkak kita bibig mo. Ay, uray mo siya ka. Ala intan, ita unig ti kalapaw, Berto, my loves. Taagpapastaman itan iti ragsak. Ay, wala, my loves. Nakatumarkan. Wayne, always ready, my loves. Yes! Ay, labusan na kaon. Labusan na kaon. Uston na arakop ag-agag. Tarugyantan. Wayne, Na uming-ingar ka din. itay pailaan. Ala, ingatok na rutin dahil yung badok. Kunag tupay ken. Ay, Hey, apay nga da ka dito itundon. Kunag tupay ken. Nga da sa bali nga aramidim nanang. Imbag lagid din. Ta sinurot ka. Ay, timot adda ka di talon aya. Una nanang, nga madaatap ko nga aramidin yaw. Masansan ka nga no agawid kayo, no adda papadan yaw. No saan nga banlusong tibado yaw. Gusot-gusot ti buhok yaw. Pangis pa ti chinilas yaw. Kit nakadagdakil pa ti ngiit yaw. ay, kuwa barok. Sige, Ape nga kaduam ni nanang kaw. Sika Tata Bertaw. Ay kwa, may anak nga agpalawag baraw. Nakitak ti raramidin yaw. Nagariik kayaw. adya. Laklakayan kayaw, mabakitan kayaw. Kasi pala obrayaw. Ay, kuwa, kinagpaiswad na baraw. Ay, siya kung ti explicar kay kwa na, Berto, my loves. Anya, my loves, pa iti awagan yaw. Nagariik kay nga talaga. Ay, baraw, saan ka kumangag sa uti kasta? Agin inayat kami, agpinpinatag kami, kinitatam nga Berto. Ayat, yak, nagbakit ka nanang, agayat ka pa ay. Saan nga puta bakit ako nakot? Saan ako nga agayat baraw? Nabayagan ti relasyon mi kini Berto, my loves. Anya, nabayagayan man itala nga, api diyo imbagang arod kanyak nanang. Ata amok nga di mo kayat. Naibagam kanyak ide. Nga sakto la, agasawa man no agasawa ka. Isumalagayam nga dagdagan agasawan. Isumalagayam nga apura ang dagawn. Takayat yung ti umasawan. Maunay mo laki na arin yun, nanang. Ay, Berto, pigilam. Ay, jak makakote. At nakababa pala dito yung pandek. Ay, saan ko na makamatan at na sakit mo, di ka titumtuming ka. Tonto, nagsubli ka anak ko. Tonto. Babaw, kasaritam tulatan ito makaawid kayo. Makaawid ka kung nakuma. Anya nga ruti bagaktin ko na may labs. Yan tangay amuna mo tayo na duktalan ng relasyon ta. Kasarita ta nga nasayaat. Anya nga Rod, sigurado nga kagura na. Sigurado nga di na kaya nga makirelasyon na. Idinto nga iso na katawan pa ti asawa na. Masya na kinitunton. Masya na kiti anak ko. Mauna agsapay nga agasawan. Pimpiman man ti anak ko. Amok nga uminom ka iti arak gapu kanyak. Tonto anak ko. Kasarita na ko mabarok. Anya ko matibagak kada kayo nanang. Nalawag dito na duktalak. Awan mo tidakas na no makiayat. Makikirelasyon na kiti sa balit. Nabayag mo tin nga bahalo ak anak ko. Saan nga dahil ti kagurak nanang? Apay nga naskin nga ilimid yung kanyak. Isuman lang nga dagdagin na. Ibagayo nga masawak ti pangit. Takayat yung dyan ti umasawan. Ay pakawanin na ano na ibagak man tikas tiyay. Kas na ti kayat yung mapasamak. Ure makiasawa aklatan titiltilaan ta dita. Ure no sa anak nga ipatpatag. Ayat nyo lang nga makadin namon na nga Tata Bertaw. Sakit mo ta kanyak nanang.
Nga dapat nga panunutin nyo, di pagragsakan nyo, di pagragsakak. Saan ba takas jay, tonton anak ko? Ay, simbragit ka gurunaan na ti, panunutak akit ti pagragsakam. Isungar nga kahit kung nga makaasawa ka, tapno adamot ti katakunay na mo ito biyag mon. Ang aminik wan, may isang rason ni tatam nga Berto no ape nga kahit kung nga agasawa ka. Kunak tupay ka. Ngimdinggin nak Kaya't kula nga naragsak tayo to amin ka maudyanan na. Kaya't mo nga raw, nga agdin na kami kinitatam nga Bertaw. Idito nga si kaawan pati asawam. Baka kat no, agimon ka, no kaguranak, talaga nga agimon nak ananang. Agasem, bagbagitang kan, nadapila ka kakayit-kit mo tirabi eh. Bagbagitang kan nga agas asawg. Idinto nga siya, kaubingak pa, nga maupin asawak. Awan ti kayo idak. Isungarod nga, alay, agawam ti agaram nga minin anak ko. Tapno everybody happy kuma. Ape nga mimot nga. Ape peso nanang dapala arman niyaw. Adda abaraw. Napigsa pailaang. Natubog ka nagit tapailaang anak ko. Kasano nga rod nanang. Oo, muti asawa ay. Agure ka. Agsurat talaga na iji programa ni yung anak ko. Tabaring no matulungan na ta. Anya, ay mandian na nang nakababaeng. Anya di bagayaw. Nga siya, makasawa, tadi takay di babaeng. Kaya't dakang, di pa'y dimteng, di babae nga mangayat king ka anak ko. Inkan taagbuya kan to. Baring no addan to ti maam-amom nga viewer. Uno saan maikandakat balakad. Dagiti lalaking, no kasano ti aramidom tapno no, alis to na ka nga magustuhan, makukurso na daan ti armam nga babae, no balasan. Nang runa kini yung, baka ado ti amuna nga wagas nga aramidom tapno no, alis to na ka lang aklunan ti babae nga arman. Makamu kayo nanang, nakailatan ti agsurat. Alang arod anak ko sa anak nga gagurguraan. Basta tandaanan nyo nanang. Saan kayo nga kasasawa kini Tata Bertaw, gana jak makasawa nga muna. Anyalat panunutin ti karuban. Nga kasyak kay poy. Madia, muna akpelang mo't ananang. Wen anak ko, awan da nagpauna unda ka. Iso nga yagawa tayo. Baam tayo agsuratan. Tabarang makatulong ni Kasin yung yaw. Nagsuratak nga rod iti programam Kasin yung tawan ti sa bali nga mapanunot ko nga wagas wenno awan ti idea no kasanok nga matulungan ti anak ko. Alaman tulungan tayo man. Kasano ka di ti ka-epektiban nga paraan wenno wagas nga panagarim nat babae. Regalwan na mo tinatnateng mawalat ta. Di namot kayat nga rod iti gagangay laang di langan at di kayat namot kat di tinapintas at tanata rumot isuna suna lang tadududong na sa maka-turn off nga talaga di boses na api nga tanga di kayat ti babae di boses na iba inda nga ta umadi nga tat sound na no madama ti labing-labing da ay nakaim imas ka Danica Danica Danica. I love you, Danica. Mabalin ka di. Tonton. Anya day, Danica, my love. Mabalin nga kang galatag timtima kan. Makapaawang ganas deta boses mo. Makapasanod ti tubog. Sabi ko mga Kasin nyo, ang ganda kay Batit Adal, dito nga pakasaritaak, ken pakasaritaan mi nga agina. Nga imburay ko iti programa yo ket nakaited kumamit iti liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak adin nga ken nagbuya agyaman ti anos nga ken laing mo nga nang ibasa. Thank you mat kadagiti nagbuya ken ayon akon thank you kadagiti mangted ti balakad. More power to your program Kasin and God bless everyone. Tuyag problema nga ina nga pagaya mo Imelda. Thank you so much Nana Imelda. Sana all, Nana Imelda. Nabigsa pala ti Arman na.